li bajarê Hesekê got nêzîkî heftê dibistanên got koçberên Serêkaniyê tê de hatine bicîkirin. Rêveberiya Xweser du kampên amade kirine ji bo bicîhkirina koçberên Serêkaniyê û koçberên goldibistana dimînin agehdar kirin got dê werin veguhestin di kampan de. Biryara veguhestinê li rastî nerazîbûna koçberan ve tê. Koçber dibêjin got rewşa kampan bixerabe. Pîrek dibêje got li kampê pir şewat diqewime û rewşa paqijiyê tune bi taybetî di dema niha got koronayê belav bûye. ام نه آمادهین که هریم بین کمپان. ام مالک دخوازین که تیدا با آرامی بشین. ام نجنه داعشاین دا بچینه کمپان. هر وکی من گوتی ام نخوازین بچینه کمپان. Bi êrişa Tirkiye ser bajarê Serêkaniyê nêzîkî 300,000 neştecihên koçberî Hesekê bûne. Hejmara herî mezin bi rengekî awerte li heftê dibistanî hatine bicîhkirin. Rêveberiya Xweser dibêje got heftê dibistan ketine dervayî karê xwendinê û bi hatina koronayê dê rewşa perwerdê were guhertin. Hejmara xwendekaran di her refekê de were kêmkirin. Lê li Hesekê pirsa koçberên di dibistana de wêzirarê bigihîne 360,000 xwendekarîn yên bajarê Hesekê û navçeyên girêdayî wê. Li aliyekî din koçber vê yekê qebûl nakin û dibêjin ew ji dibistanan dernakevin. Her wisa koçberên Serêkaniyê doza xaniyan dikin da ku ji dibistanan derkevin. دخانية هذا برا مخانية تحتاج مخيمات باشتر شي بكن ام جاهز انا مذكر مدرسة بوزارية عالمية زارية منه ومستقبلية زارية عالمية مستقبلية زارية منه بس ام دبي شيء برا تشكي مخيمات شيتر وباقشتر به جبو نساغية جبو تشتاق يعني سبي زبستان سبي بتشكا قبابي شادرات عراق وشادر 3 متروي مطبخ بدا مالاي حمام ببازا 20 مالاي وام 20 مال في مدرسة دنا بالزور مبدود مشين ويدا بحزار مالن قعدنا بالمدارس ام قبولنا کن جیانا د کمپان دا جبر کو تو کس د وی جهان دا نکاره دوان کمپان دا جیان بکه جبر کو توس هیا او زبستان ته لوی دبستانه هر کیم در یک هیا بانک هیا دیوار هنه زارو کن ما د پارێزin ام قبولنا کن به وی رنگی بجین. Bicîhkirina koçberên Serêkaniyê li heftê dibistanên Hesekê sala xwendinê ya sala derbasbûyî li Hesekê têk bir. Di rewşa koronayê de û derinxistina sala nû ya xwendinê li Bakurê Sûriyê Rêveberiya Xweser pîlan dike got hejmara xwendekaran di her refekê de kêm bike û ev yek dihêle got hejmara dibistanan zêde bibe. Li Hesekê di rewşa retkirina koçberan goşdibistanan derkevin pîlana xwendinê ya Rêveberiya Xweser nepêkane. Li aliyekî din koçber doza vegera bajarê xwe dikin û dibêjin pirsa bicîhkirina wan li cihên bi rûmet berpirsiyatiya Rêveberiya Xweser e. Zana Umer dengê Amerîka bajarê Hesekê.